спортивный клуб «Ынтымақ». Çok rahmat. Спортивный клуб «Ынтымақ» Марсель Абдурахманов. Rahmat. Adın vatandaşı спортивный клуб Мырзанайма Ақтелек Күмсана. Abi, vaqtavay, çok rahmat. Ortalığa çağırıyoruz. O'zbekistonlik trener Jamshid Agay O'zbekiston. Qo'lchavolar mehmonlarimizga. Qatura. Ortalığa çağırıyoruz. 70 kilogramlık salmakta. Sportivniy klub Elbers Aqjol Rahimov. Adın vatandaşı спортивный klub Alaşan Rıspek Muhtara. O'zbekiston Nadirbek Baymuratov. Давай, спортсменға поддержка берер жігіттер. Қатыра. Ортаға шақырамыз. Рахмат. Бұйырса, главный бой вечера. Поезд, который был сразу. Бұйырса, главный бой вечера. Jalaliddin Saipjanov, O'zbekiston. Jalaliddin Saipjanov, O'zbekiston. Sportivniy klub Jakutim. Adın vatandaşı спортивный klub Mırzanayman Ratbek Olmasbayev. Buyursa uşul poyuz için ertek bettiş bulut 55 kilogramlık salmakta. Katura kolçağız yigitler, hay hay.
Jigitler, erteng buyursa жалпы mehmonlar, hurmatli жалпы sportchilar, Qudum Ushul Mirzanayman sport klubunda erteng saat 10:00'da buyursa turnirlerimiz başlalat. Жалпыңыздар kechikmay kelingizlar. Cho'ng rahmat. O'zbekiston, cho'ng rahmat. Xabar YouTube kanalına подписка tashlab qo'yishni unutmanglar. Cho'ng rahmat, жалпы sportchilar. Şöyle koy. Yaşlar dedi. Ulanlı bu aydım mı? Bulut! Poçta. Özbekistan kaçtan geldin? Farg'ona, ha? Maşallah. Yaxshi. Mayli. Hurmatli qutqarish mototkanining qatnashchilari, büyük uçmaya ayakta sağsan tonda ettin Xudo Allohni aytib, qo'ygan nima qilamiz. Amon o'zlar tinch bo'linglar. Bizga sponsor bo'lgan Qaymoq sport klubi, janob Mirzanayman sport klubi teng razı olsun. Allah razı olsun. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum.